Mi od Bitola. Od najmanjeg grada. Така. Ја учим музичко таму. Таа е родена таму, нејзините се од Мраморец, од Кичевско, Кичевско-Охридско. И кога студираше во Скопје, татко ми, кој е од Краљево, централна Србија, студирал тука и знаете како се запознаја, се влюбија, се мажија и јас бев роден во Краљево. Татко ми тогаш му беше битно поради фамилијата таму да бидам роден, ама веднаш се вративме во Скопје, тука работеше 7 години, така да прво оделение завршив во Скопје, потоа се преселивме во Краљево, во селото поред Краљево и од тогаш Македонија ми е зимски распуст, летни распуст, Охрид и таму фамилија ме, така да и таму редовно налето одиме. Ама како Миланчо што кажа, вас многу лесно е човек да ве засака, ето тоа е моето чувство, така да навистина, не знам дали некоја магија направивте, ама не знам кога идниот пат ќе бидам, ама многу радо ќе бидам тука. И жал ми е оти попладне неке можам да те ме викне на друга страна. Еден мудар човек, исто полусрбин, полумакедонец, ми кажа: Игоре, поздрави ги сите на македонски, ама кога ќе тргнеш до проповед, подобро префрли се на српски, оти добро ме познава. Така да ќе морам да го слушам. И дури ми запрети, реков: леле, што ли е тоа? Така да сега морам, можеби Господ ми прати ангел преку него. Можеби во некои моменти оти сега користам македонска Библија, сакав и мислам дека е подобро, ќе се префрлам на македонски, во случај да некој збор ќе користам што мислам дека можеби не можеби многу јасен на сите, ама повеќето на српски. Не знам кој е ваш утисак. Јас сум доволно у цркви да знам да сум највеќи дел од тог времена, од 2002 на овамо, проводио и био у цркви са утиском да све мањи број луѓи жели еванđелје. Реално. Све мање број луѓи реагуе на еванđелје. И онда се догодило да на YouTube-у луѓи, наши говорници, објављуju. И видео сам да многи коментаришу. Неки од нив ги знаат, уствари знаате све тие говорники. Али од пред 2 години број луѓи кои се интересуju и кои реагуju позитивно на обични проповеди, ништо сад специјално, неке не знам какве евангелизације. Број луѓи се тако повеќао да само слеп човек може да каже: хеј, нешто се велико дешава. Не знам дали тако у Кавадарцима. Многу ми е драго за студио и биќемо данас тамо. Кој еден канал да се луѓима приближи та лепота еванđелја коju ми живимо и коju проповедамо. И сигурен сам да ќе се дешавати, ако се не дешава сада, оно што се дешава у неким црквама, Хрватска, Македонија, Србија, Босна, да луѓи не само да реагуju, него желе да физички буду део заеднице, долазе. И оно што е занимљиво, не долазе било какви луѓи, ај тако да кажем, него они кои су у последње време најреđe долазили. Млади мушкарци. Чак и Исус имао то сведочанство да су углавном жене су биле крај njega у најтежим ситуацијама и тренуцима. Сад, мислим да е сад прави тренутак да размишљамо о нечем што е следеći задатак, кој некад заборавимо, па и кад доđe луѓи, не будемо спремни. А тај задатак има везе са питањем, следеćim питањем. Какви луѓи кои Бога траже, а нису део заеднице, нису део хришćанства, ово како ми познаемо, кои луѓи ќе доći у ову заедницу? Или да обрнем питање, каква заедница ќе привучи те боготражители? Кој е македонски збор за боготражители? Богобараче, не знам дали има таков збор? Да. Каква заедница хришćанска ќе привучи те боготражители? Тоа е заправо клучно питање. И sa тим питањем je Лука писао 10. главу дела апостолских. Тоа е моје дубоко уверење. Да е то питање njega мотивисало да напише то поглавље. Ако имате Библију, отворите, молим вас, у дела апостолска 10. глава.
Ako nemate, pažljivo slušajte. Želim da sa Gospodom, sa Duhom Svetim danas, bude ovo malo proučavanje Biblije, a onda da bude izmešano sa razmišljanjem o nama danas. Veoma zanimljivo. Šta nam je Bog zapisao ovde? 10. glava Dela apostolska. Prvi od stih. Vo Kesarija imaše jedan čovek po ime Kornilij, stotnik od taka narečenata italska četa. Znate da do ovog trenutka, do 9. glave, imali ste Isusovo vaznesenje, Pedesetnicu, prve propovedi apostola koji su od uplašenih ljudi postali nezadrživi u tome što su radili. Imate prvo protivljenje, zatim imate Stefana, Savla, njegovo obraćenje. I dolazimo do 10. glave. Dakle, Luka nam je ispričao to, izabrao je da od svih događaja tih godina izabere baš te događaje i da nas dovede do ovde. Ovde prvi put se, da kažem, kamera Lukinog filma fokusira na jednog čoveka koji nije Jevrejin, Kornilij. Ime govori da je on najverovatnije, da kažem, Italijan. Čovek baš sa Apeninskog poluostrva. On je oficir, on je kapetan čete, i to legionara. I sama četa je četa italijanskih vojnika, pošto Rimljani su imali vojnike iz drugih zemalja, pokornih zemalja, ali ovo je bila čistokrvna, kao neka garda, može se reći. E sad, kada je Luka pisao to, svima koji su to čitali u onim prvim vremenima, bilo je jasno, nije trebalo da se mnogo opisuje, bilo je jasno kako izgleda oficir, čistokrvni Italijan u rimskoj vojsci, koji služi u garnizonu u pokorenoj provinciji Judeje. Ako ništa drugo, ja i vi znamo iz onih popularnih emisija dokumentaraca, History Channel ili možda smo studirali istoriju, znamo kako izgledala rimska vojska. Vojska koja je imala najbolju organizovanost, najveću disciplinu i najefikasnija od svih vojski do tada. Najviše je osvojila i najduže je držala vlast. Zna se da su kapetani nad 100 vojnika morali da budu najbolji vojnici, vojnički gledano, obrazovani, sa prirodnim kvalitetima vođe, ako hoćete, ali u isto vreme morali su da drže taj pedigre. To znači da su oni bili nasilni, jer su morali biti nasilni. To je kao kad gledate američke filmove, pa oni narednici koji driluju marince. Ništa manje od toga. Morali su da koriste nasilje i disciplinovanje, čak nekad vrlo okrutno disciplinovanje vojnika koji nisu bili poslušni. I taj isti duh, naravno, to znamo, se prenosio i na način na koji su oni se ponašali prema narodima koji su pokorili. Uglavnom, centurion nije mogao da bude neki mekan čovek, nego je morao biti vojno lice sa ovim kvalitetima. Jer Rimska imperija je ovo videla kao kvalitet. Tako da zanimljivo, kamera baca svetlo na ovakvog čoveka. I Luka nastavlja. To je beše blagočestiv i bogobojazliv čovek, zajedno so celiot njegov dom. Izobilno mu davaše milostina na narodot i sekogoš mu se moleše na Boga. Ako nas ovo ne iznenadi, onda nismo pokupili ono i prvi stih. Zato što, kada znate ono iz prvog stiha, kontrast je ono što Luka hoće da vidimo. Kako je moguće da čovek na takvom mestu, s takvim kvalitetima, bude opisan na ovaj način? Pa moguće je. I primetite šta u tom drugom stihu Luka kaže za njega. 3 stvari kaže. Prvo kaže, sviđa mi se ovaj prevod, blagočestiv i bogobojazliv. Bogobojazliv čovjek. Drugo što kaže, stalno je davao milostinju, dobra dela narodu, koji je pokorio. Dakle, to je ne samo da su stranci,
To nije kao kad mi odemo, ne znam, u Nemačku pa činimo Nemcima, komšijama dobra dela. No, to je kao da, sad, da ne uzmem previše blizak primer ovog rata koji je gore, kao da taj vojnik tuđe, neprijateljski vojnik čini dobra dela neprijateljima. I treće, kao oblanda, ponavlja ono iz prvog stiha. Kaže, i stalno se molio Bogu. Kornilij. Mnogo neobičan lik. Ali kao da Luka fokusira se na njega zato što, čini mi se, Bog hoće danas kroz ovu priču nama da za početak kaže sledeće. Ima mnogo Kornilija u Kavadarcima. Ima ljudi koji su i tamo, mi kažemo, i svetovni, ali i iskreni bogotražitelji. Toliko iskreni da Bog njih vidi kao, ne znam šta može veći superlativ da bude od ovoga. Bogobojazan, blagočestiv, čini dobra dela lokalnoj zajednici i stalno se moli Bogu. Vi skoro da ne možete da date bolje superlative za čoveka, ali u isto vreme taj čovek je pola-pola. Kornelije u vašem i mom životu, u poslu, porodici. Ko bi bio Kornelije u mom životu da odgovara ovom profilu? Da bi napravio paralelu, da bi mogao da razumijem šta Bog hoće da mi kaže. Pa to su ljudi koji vi i ja znamo, muškarci i žene, mladi i stari, koji imaju neki strah od Boga, onaj dobar strah od Boga. Imaju život koji pokazuje da su takvi. Ali znamo i da pričaju masne viceve, znamo da opsuju, znamo da neki od njih, kada se vrate u postelju svoje žene, to nije bila jedina postelja neke žene u kojoj su bili prethodnih dana. Ljudi koji imaju svoja pitanja i svoje probleme, ali u isto vreme, kada Boga pitaš, on će reći, njega srce sada vodi polako na pravu stranu. O takvim Kornelijima mi pričamo. Čiji je život miks, ali kad Bog pogleda, on kaže ovo što je Luka rekao. Zato što je Bog kao pčela i nije muva. Ja sam odrastao na selu i još uvek iza te stare kuće imamo njivu, možda 50 ari. Ari se vika tu kao Makedonija? Ara? Ne? Ili hektar? Ok. Znači nije, golemama imaše za pčenka. I znate, nekad se ore, pa se onda đubri, pa se seje i uzima se plod u vreme žetve, a onda posle nekoliko godina odmaramo, pa prekrije trava, livada postane. Trava obična. Kada odmara zemlja, u proleće, visibabe, kako se veli na visibaba? Visibaba? Tako je. Od Gradinka se sjećam na to izvore. Ne sam go slušnula od Gradinka. Svega me podsjeti. Cvekinja. Cveća svih mogućih vrsta. Ali naravno, pošto tu kravu izvodimo, krava ostavi lepeška jedna. Dakle, imaš gomila cveća, mirišljivog, i jedna lepeška. I muva se pojavi, probudi se ujutru i gleda tu veliku livadu. Za nju to je ogromna stvar. I ona ne čas i časa, nego direktno ide na lepeška. Zato što muvu interesuje ono što je loše i smrdljivo. Jer je to muva. Ona kada pogleda ovaj svet, muva, kad smo mi muve, oni primete ono što je đavo uradio u svetu, ali ne ume da primete ono što Bog radi u životima tih istih ljudi. Pa kad sam malo pre rekao, ti ljudi varaju svoje žene nekada, iako su na drugim stranama sa vrlinama, nas više interesuje što on vara ženu, nego što je sa vrlinama. Ali da Bog tako gleda, on nas nikad ne bi doveo ovde, kad smo bili tamo gde smo bili. Nego je gledao šta je to dobro u nama, što je on uspeo da kroz roditelje, kroz školu, kroz babu unese i onda gleda to, na to se hvata i tu vatru, kad se peć ugasi, pa raspiruje,
da bi polako porasla da proguta sve ostalo što je loše. Zato što je on kao pčela na mojoj njivi. Kad dođe vreme da uzoremo, pa onda đubrimo, kako to lepo miriše, ste ostili, to budi noću onaj smrad, to je katastrofa koliko smrdi. I sad sve je uzorano, sve je posejano, odnosno sve je nađubreno, ali greškom uvek traktor kada ono radi ne uradi baš sve, nego tamo ostane malo trava i nekoliko cvetova. I kad se pčela ujutru probudi, nju ne interesuje to što smrdi, nego ona i direktno ide na taj cvet, jer ona traži cvet, ona traži život, ona traži mirišljavo i ona traži boje. Bog je takav. I priča sa Kornelijem počinje tu i znate šta nakon toga dolazi? Bog mu praća anđela. Kornelij, da Gospode, to je stihot 4. Što je Gospodi? To mu reče, Bog si spomna za molitvite tvoji i milostinite tvoji. I сега prati ľuѓе во Јопија и повикај го Симон, кого го викаат Петар. Тој престојува таму како гостинка и некој си кожар Симон, чија куќа се наоѓа покрај морето. Пошаљи, јер треба да одеш код njega. Никад не заборавимо да све те Корнелije у животу Бог види као своју децу, koje je doveo do nekle u poznanju Boga i u dobrim delima. Do nekle. Ali postoji plafon koji on sad hoće da oni probiju, da odu korak dalje. I tu mi nastupamo. Tu mi nastupamo. Moja žena, ona isto miks kao ja, polusrpkinja, poluhrvatica, i hrvatska porodica, odnosno porodica njenog tate je iz centralne Bosne, koga zovu Mali Vatikan. Toliko su pobožni ti katolici tamo. Nju, tu odakle, gde je živela u Kragujevcu, niko nije učio Bogu. Potpuno. Mama i tata su glavonemi, tako da mala je šansa bila da ih nauče. Da je nauče. Ali ona kada ode nekoliko puta u Bosnu, kaže kao da sam ulazila u neki poseban prostor. Jer je baka bila vrlo pobožna i molila se za sve svoje unuke. Da kada dođe Dragana kod nje, jedan put, dva put, pre nego što umre baba, bila je jako stara, da joj prenese nešto. I kaže, Dragana pamti 2 razgovora s tom bakom, koji su tako njoj urezali u nju nešto o Bogu. Pazite, 2 razgovora sam sa bakom katolkinjom. Da je to bilo seme koje kada je došao neki tamo propovednik, Jovan Mihaljčić, 93. godine u Kragujevac, samo je Bog nastavio. Koliko je malo potrebno ponekad. I Bog priprema Kornelije na razne načine. Neko je neki film odgledao. Spasavanje redova Rajana. Pa razmišljao, čoveče, istinito događaj. Da neko da svoj život da bi neki mladić živeo u ratu. Toliko tih situacija ima. Ja znam ljude koji su, toliko su im se te neke stvari iz filmova urezale da ideja žrtvovanja života za drugog im je kao neki light motiv ostao i kad su čuli priču o Hristu, samo se nadovezalo, prirodno. Neki su babe imali, neki su prijatelji s razgovorima, neki su izbegli smrt za malo, neki su slušali muziku pa su vidjeli neke reči koji su ih inspirisale za Boga. Toliko stvari Bog koristi da pripremi Kornelije. I što je neverovatno, Kornelije je ovako polupečan, da kažem. Ne zna on sve još i nije baš ceo život kako treba. Kad mu anđeo kaže, nije okupio porodicu da je pita, da li mislite da je ovo dobro, to će ipak biti Jevrejin koji će doći u kuću, da li će on hteti da dođe, da li ja treba da ga primim. Ne, Kornelije je takav kakav je i psuje, priča masne viceve, on je poslušan kad mu u savjesti nešto Bog kaže. A zato naš dobar Petar, stup crkve, i njemu kamera prelazi kod njega i vidite, on je tamo u Jopi, ima svoj posao, proučavuje pouku, organizuje sledeće bogosluženje, razmišlja o evangelizaciji i odmara se na krovu i u tom nekom duhovnom raspoloženju spava i sanja san i Bog mu kaže, hoću da primiš u kuću neznabošce. I Petar kaže, naravno, nije problem odmah ili ne. Ne, Gospode, ali šta u pouci sam čitao?
U povodcu tamo piše da ne smeš to i to da radiš. Pa Bog kaže, da, ali sad ti ja kažem, nešto novo treba da uradiš. Da, Gospode, ali... Znači, Bog, ja mislim, ako je fit, ako mi dozvolite tu sliku, ako je fit, fit je zato što se stalno s nama bori. On je stalno fizički aktivan s nama. Nekad ima veći posao s nama i preznoji se isputi svoj nafs, poveća od koliko su kornili. I to je smešna poraka, ali i divna poraka. Zato što znači da tamo čekaju spremni ljudi. Samo ako malo budemo u nekim stvarima gde nas sarađujemo s Bogom sarađivali, ko zna šta nas čeka sve. I na kraju se kurtuli Petar, se dogovori samim sobom, važi Gospode, shvativ, i susret se događa. I to je možda najzanimljiviji deo. Susret se dešava kada on ulazi u kuću i počinje propoved. Ali pre propovedi, primetite jednu stvar, i ovo sad pripada malo u proučavanje Biblije, da vidite kako, ako otvorite oči za prave detalje, primetite neverovatne strategije koje Luka koristi u pisanju. Treba da napredujemo i u tome, da umemo da čitamo. Primetite u 2. stihu onaj predivan opis, da znamo ko je Kornelije. Ko je dao taj opis? U 2. stihu. Ko nam to govori? U 2. stih. Ko izbora? Luka, pisatelot. Da li ste primetili da nakon toga, pardon, to nisam ni čitao, ne biste mogli da primetite kad nisam čitao. U stvari čitao sam, pardon. U 4. stihu slična kvalifikacija, opis za Kornelija se koristi. Ko tu govori? Sam Gospod. Dakle, imate, ne znam, na sudu imate nezavisne svedoke. Imate Luku, koji kaže jedno za tog čoveka. Imate Boga, koji kaže za njega to, ali kao što znate po Bibliji, u toj kulturi svedočanstvo za čoveka je pouzdano kada imate koliko najmanje svedoka? 2 ili 3 beše negde kažu. Tako da Luka nije stao ovde, nego kasnije, kada tu scenu vidimo da oni vojnici dolaze kod Petra, šta kažu? To je stih, pogledajte stih. Da, 22. Čak neko možda da čita, ako hoće, od vas, da malo promenimo. Znači, 22. stih. Evo ja ću. Stotnik od Kornili, čovek praveden i bogobojazliv, poznat po svojite dobrini među siot judejski narod, primi zapoved od svet angel da te povika u svoj dom i taka nataka. Isti zborovi, iste reči, ista kvalifikacija, od koliko? Dodatnih svedoka. Koliko ih je bilo ovde? 3. 2 i ušte jedan vojnik, Sonif. Tako da imate, ako Bog kaže, Petre, Kavadarčani, hoćete da proverite da li stvarno hoću da te ljude nazovem bogobojaznim i onima koji su sa dobrim delima. Da, evo, daje vam 5 svedoka. Kao da Bog u nekoj svojoj ljubavi prema nama, ali i duhovitosti, hoće da nas zatrpa svedocima, jer zna da će imati otpor kod nas da prihvatimo da on ima svoje ljude napolju toliko spremne da ga poslušaju, da u poređenju s Petrom, Petar treba od njih da uči. Pa nam daje ovoliko svedoka. Idemo sad na propoved. Pazite, Petar ima mane, kao i ja, kao i ti. Ali kad shvati nešto, on skine odelo i bude iskren. Ogoli se. I prve reči pred strancima kojima je njega Bog doveo, tu je Kornelije, porodica, a verovatno i kolege njegove, on kaže sledeće. 34. stih, počinje njegova kratka propoved, ali prve reči su zanimljive. Na vistina svaćam deka Bog ne gleda na lice. Tuku naprotiv, nemu mu je mil vo sekoj narod onoj koji ima
strahopочитко него и постапува праведно. Svi ovi ljudi su naglašavali dve stvari kod Kornelija. Sad i Petar uočava i vidi upravo te dve stvari. Sad sam shvatao, ljudi moji, i priznajem pred vama, da je Bog koji kada pogleda svoje dete, koje god, ovo ili ono, on pokušava da nekim svojim očima i nekim svojim hirurškim pogledom vidi da izmeri dve stvari kod svakog čovjeka. Koliko tu ima iskrene ljubavi prema Bogu, koliko ta osoba poznaje Boga, na nivou na kome je. I koliko tu ima tog života, koga ću nazvati život angažovanja za dobrobit lokalne zajednice. Život angažovanja da dam nešto od sebe, da svima nama ovde bude bolji život. U Kavadarcima ili u mesnoj zajednici. Drugim ljudima šta dajem. Boga samo to interesuje. Koliko ima jednog i koliko ima drugog. I tako i Petar kaže. Sad shvatam da Bog ne gleda na lice, nego kad pogleda svoje dete, on skenira i hoće da izmeri jedno i drugo. To znači da je Petar sad počeo tako da gleda ljude. Pitanje sa kojim smo krenuli je, postoje Korneliji napolju, ali kako da oni dođu u ovu zajednicu? To je nama glavno pitanje. Ohrabreni smo što Bog ima ljude bogobojazne koji on im šapne, oni idu tamo. On im kaže tamo, oni idu tamo. Ali kako da dođu i postanu deo ove zajednice? Jer znamo da nije po Bogu, nije da čoveka dobro, da bude bez duhovne porodice čoveka. Bog hoće čoveka da dovede negde. Zato je i se mučio s Petrom, jer mu je toliko bitno bilo da Kornelija dovede u kuću svoju, da dovede u svoju porodicu. E sad, Petar počinje propoved svoju, ali ključna logika, ona seljačka logika, ja to kažem, ne mora da znaš ni Bibliju, je ako je Bog nekog vodio do ovde, Bog hoće da ga odvede ovde, ali da bi ga doveo tu, on mora da bude siguran da tu da ga je doveo je veći stepen, bolje, viši nivo duhovnosti i pravednosti, u smislu davanja za druge, nego malo. On nema smisla da čoveka koji je dovde došao, da ga vodi nazad u rimske, paganske hramove. To bi bilo unazad onda. On ga je doveo tu. Kornelije je verovatno i pod utiskom Jevreja koje je video, to što je mogo da vidi iz druge ruke, je pokupio nešto. Ali verovatno Kornelije u ovom trenutku, taj nivo na kom se nalazi, nije ništa napredniji od... On je od babe, od majke, od oca primio tu veru u bogove rimske. Ali je iskreno primio. Veruje da ima nešto i da treba da poštuje te bogove. Veruje, i to je ta bogobojaznost koju i pagani imaju, oni dobri pagani, da kažem, najbolji primjerci pagana. Postoje bogovi, ja nisam vlasnik ovog mog života. Svaki dan kad izađem u vojsku i kad idem da bijem za Cezara one bitke sa ludofanatičnim Keltima ili Britima, ja idem tamo, uvek se opraštam sa životom. Kad se vratim, ja zahvalim bogovima što su me sačuvali. Jer sam svestan, moja slika o bogovima je možda mutna, ali imam taj osjećaj bogovima hvala za ovaj dan. Razumete, prepoznate te neke kvalitete koje ljudi, makar imali religijske pojmove pomešane. Kornelije bio takav. Znači, znao je za Boga, ali ništa više od toga. I znao je da je dužan da vraća dobrotu od tih bogova drugim ljudima. I to je radio konstantno. Jer ne postaje kvalifikacija da neko počne da piše o njemu ovako, nije dovoljna da je jedan put uradio dobro, nego on stalno to radi. On je prosto to kao svoj stil života razvio. I po tome ga prepoznaju ljudi. Dakle, on ima neki nivo na polju duhovnosti i na polju odnosa prema
prema drugima, prema zajednici, prema mesnoj zajednici, prema opštini, prema ovim domaćinstvima, svim ovim, celom ovom ekosistemu kog smo deo. Ali nije dovoljno i Bog hoće dalje. E sad, pitanje prvo. Da li Petar ima da mu da nešto na višem stepenu na polju duhovnosti i na višem stepenu na polju pravednosti? I Petar propoveda vrlo mudro, zato što upravo hoće da Korneliju kaže došao si na mesto gde ćeš otići stepenik iznad. Čitamo samo 3 stiha iz ove propovedi. 36. stih. Ovo priča, a prijatelji slušaju. Toj, misli na Boga, im go prati na sinovite Izraelovi slovo to. Blagovestuvajući mir preko Isus Hristos, koji je Gospod na site. Вие знаете за сето она што се случуваше по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја, покрштавањето што го проповедаше Јован, како го помаза Бог со Дух Свети и со сила Исус од Назарет, и како тој одеше вршејќи добра дела, исцеливајќи ги сите што беше ги нападнал ѓаволот, зашто Бог беше со него. Да будемо искрени, една стандардна проповед. Општа места, што кажу људи. Нама скоро па здодевно, зеваме. И на христијаните здодевно. Се знае добро. Господ векови ни збораше, сега дојде синот, свативме, живееше, не научи, умре, отиде, спасење, покајање, вечност. За нас е здодевно, ама за Корнели беше револуционарно. Колку револуционарно? Дах му е стал. Овако е гледал. Као што е мој деда Радован, кој е цел живот имал мали и ниш телевизор, црно-бели, тако слаба резолуција, да не знаете дали е Мерима Njegomir или Тозовац, значи не се гледа, само се слуша. Лоша резолуција. И пријателката од мајката, баба од Шведска од Малме прати Grundig, Color, Technicolor. Вклучивме, не може да верува. Тој со денови збораше фасциниран. Дури поубаво тука отколку со очи гледаш во живо. Тој беше толку фасциниран, дека сватив дека покасно тоа е фасцинација коju ljudi dožive kada prvi put ugledaju neku istinu o Bogu, koju nisu znali da postoji, koja je lepša i neverovatnija od svega što su do tog trenutka znali o Bogu. Ja bih volio da se stavimo u te cipele, da se setimo kada ste vi prvi put doživjeli da vam je i um zacrveneo, i srce poigralo, i sve ste vidjeli u perspektivi kad ste Hrista ugledali. Kad ste vidjeli neku novo otkrivenje o Božoj ljubavi prema vama lično, da se toga setimo i da se malo češće sećamo toga. Takva fascinacija je bila sigurno kod Kornelija. Zato što je prvi put njemu otkriveno da ti bogovi nisu bogovi, nego jedan Bog. I da taj jedan Bog nije bilo ko, nego ima ime i prezime. A ima ime i prezime Isus Hristos, zato što je on postao čovek. I to ne kao što su bogovi paganski, rimski. Koncepcija se skroz njemu menja. Slali svoje Cezare, znate da su oni verovali da su Cezari, sinovi Boži. A onda Cezar, svi se boje njega, ali boje se zato što ima vojsku, ne zbog toga što ga vole. Radi svašta, i preljube čini, ubija sin oca da bi ga nasledio, pravi vojni puč. Glupost, ima silu, ali je moralni karakter nula. Ne, ovaj Bog silazi, postaje kao mi, postaje tesar, spava, nema svoj stan, voli, isceljuje, propoveda kako niko nije propovedao, nikad učio škole nije. Kornelije realno uči nešto novo o Bogu. I to je mala prva misao koja bih volio da ostane s nama. Kada mi govorimo Kornelijima u našem životu,
Da li imamo da im nešto realno više damo kada je ta oslobađajuća istina o Bogu? Ili ne? Mislim na nešto specifično kad to kažem. Ja sam, pošto sam pastor i čitao sam svašta, shvatio pre mnogo godina da posle evanđelja i recimo čežnje vekova, kopnežot na vekovite, nije izašla knjiga koja o Hristu govori na podjednako oduševljavajući i kvalitetan način od naših autora. Ajde da budemo iskreni, ovo je dan za iskrenost. Ja sam mnogo bolje, nadahnutije, dublje, ozbiljnije, biblijskije knjige o Hristu našao kod baptista, metodista, nekih pravoslavnih teologa. I bio sam ljut kad sam to shvatio. Zato što je to anomalija. To je anomalija. Trebalo bi da ova zajednica, koja ima milioni po svetu, da proizvodi, objektivno gledano, dublje, bolje knjige o najvažnijoj temi, a to je Hristos, nego bilo ko drugi. Jel da je to anomalija? I bio sam ljut, onda sam zavideo, bio sam pun, zavideo sam, i onda sam shvatio, Bog hoće da mene, a i možda celu zajednicu nauči, ja imam bolje nekad po nekim pitanjima tamo, nego naučite od njih. Šta ste digli nos? Niste vi sad popili svu pamet sveta. I ajde sad da uđemo u tu kvalitetnu utakmicu, gde ćemo da se takmičimo u toj svetoj utakmici. Ko će dublje da proučava o Hristu? Ko će da nadahnutije govori? Ellen White priča da je cela filozofija evanđelja. Kako da čovek nauči da nađe put do ljudskog srca? Ne manipulacijama, emocijama, nego, znate one dobre autore, kao Ellen White konačno, dobre propovednike koji pišu ili propovedaju i uverete i ali to sve legne dole kao teg u srce. Ti si trezven, niko te nije sad izmanipulisao osjećanjima, ali si shvatio, ali si doživeo. Hteo bih još, nije suv bio, nije bio beživotan. Ellen White kaže, to je najvažnije da naučimo. To mi je prvo palo na pamet kad sam čitao ovo. Da li mi imamo da ponudimo nešto realno bolje od onog što oni već znaju? Ja imam neke prijatelji koji su veoma posvećeni vernici. Nisu teolozi, ali čitaju, pametni su ljudi. I gledam šta da mu dam, a znam da čita jednog autora tamo. Šta da mu dam na temu Isusa Hrista? I shvatim, pa nemam šta da mu dam. Dao bih mu čežnju vekova, ali on je već pročitao nju. I budem tužan. Moramo da stvorimo knjige koje o toj najvažnijoj temi takođe dobro govore. Kao što smo dobri u drugim doktrinama. Za druge doktrine, ajmo šta da dam, ali, razumete, samo jedna ideja. To se može naučiti, to nije strašno. Ali ajde da govorimo iskreno. Po nekim pitanjima nemamo bolju hranu od drugih. Ali po kojim pitanjima imamo bolju hranu? Već sada. I hoću da nas ohrabrim, da se podsjetimo koliko moćne alatke u rukama imamo u nekim doktrinama. Pogledajte samo doktrinu, Bog u večnosti neće mučiti večno grešne ljude. Mi znamo to jer smo odrastali ovde i to je jedina, za većinu nas, jedini stav na pitanju šta će biti u večnosti koji imamo. Nije nam iznenađenje. Ali zato što smo navikli na to, nekad možemo da zaboravimo kolika je moć ljudi u toj istini. Zamislite da ste vi vernik druge crkve koji veruje da je Bog ljubav, ali u isto vreme u paketu veruje da će Bog večno mučiti nepokajne ljude. Da li možemo da razumemo koliko na dubokom nivou u biću taj čovek ima konflikt? On veruje da je ovo drugo istina i on to prihvata. I koliko je to konflikt? Izvinite na poređenju, ali mislim da je adekvatno. To je kao kada malo dete odrasta u porodici gde ima dve najvažnije osobe u životu, mamu i tatu. I živi godinama u nekim okolnostima da shvati tek kasnije da je ono zapravo godinama trpelo seksualno zlostavljanje od oca. I ona je porasla u osobu koja ima konflikt i ljubav prema roditelju i
Ne znam šta je ovo drugo. Bes, zgražanje, sramota. Nije preterano reći da na duhovnom planu se takav konflikt stvara kada hrišćani uče od svojih učitelja da je Bog ljubav, ali da će i večno mučiti. To je prosto, to nije normalno. I pogledajte sad koje oslobođenje, pogledajte, koje mi nudimo ljudima kad prosto to kažemo. Ljudi, ali to nije istina. Bog voli ljude toliko da kada bude na kraju prepuštao sudbinu njihovoj odluci, on će sa suzama to raditi i želeće da što brže to uradi i samo će ih ugasiti. Pazite koliko se milosti u tome vidi. Samo tu doktrinu pogledajte, koliko je oslobađajuća i koliko Kornelija čeka da čuje to, ali tako da dođe do srca, ne samo do uma. Da poveruje. Ili subota, na primjer. Subota kao tema, mi smo navikli da nju pričamo, da nju pominjemo kao test na kraju vremena. I to štikliramo, to je po Bibliji. Mada i tu imam nekih problema, mi nekad to prikazujemo pogrešno, ali to je tačno, bit će test, kao i mnoge druge stvari što će biti test. Ali, zašto ne pokušavamo češće da subotu prvo kad prikažemo kao tako da ljudima to zazvuči kao primamljivo? Šta je subota u suštini? Šta je u suštini subote? Subota te uči da ti nisi pre svega radnik, nego si Božje dete. Danas ne treba da mi persiraš, ne treba da ti persiraš, jer nisam ja nešto i ti nešto, nego smo braća sa istim roditeljem. Danas se sve naše uloge, direktora, pastora, radnika, nezaposlenog, majke, deteta, brišu i ostaju samo ljudska bića, Božja deca. Ne samo to. U ovom svetu, u kome se toliko radnička prava krše, privatnici ne uplaćuju doprinose i poreze. Za malo da pitam, da dignete ruke, vi koji znate o čemu pričam. Znate šta? Privatni sektor koji izrabljuje ljude, plaća ih ispod svake cene i kaže, ako nećeš, ima drugi koji čeka, to odmah iza ugla. Terate da radiš, pa onda ucenjujete prekovremeno, pa onda i subotu, pa onda nedelju, jer opet nikoga ne kontroliše, barem neke koje vidim u Srbiji ne kontroliše, pretvoriš te kao neku mašinu, ne kao ljudsko biće. Subota u suštini je čuvar od vrhovnog bića svemira, tebe kao ljudskog bića, jer si ti pre svega ljudsko biće, pa tek onda radnik. Zar nije tako? Subota kao dar radnicima. Ja ne znam, evo ja sad više živim kao nalik nekom ko ima posao nego ko je pastor, pošto ja radim 7 dana u Adriji i svašta se dešava prekovremeno i sve ostalo, što i svi ostali rade u svojim poslovima, subotom uglavnom odmaram. Tako da imam taj neki način života. I u ovom nekom kontekstu shvatam koliko danas ljudi bi oberučke shvatilo da, što vi idete u subotu? Zato što ne želimo da nas zdrobi ovo vreme. Poslodavac. Ne. Čuvam porodicu, čuvam svoj mir. Odspavam. Ako sam umoran, pa naravno ću da spavam subotu. Ako sam umro, tamo, ovih prethodnih dana. Čitam, razmišljam. Na miru sam. To je, ljudi, revolucionarno samo po sebi. Mi podcenjujemo koliko je to revolucionarna i avangardna stvar za ljude oko nas. I kad bi im prikazali to kao Bog ti garantuje taj dan. Kakvo je oslobođenje koje ljudi dobijaju? Subota je veliki poklon. Ili još jedna doktrina, gde realno imamo šta da kažemo. Ne znam da li znate da je ono što zovemo srcem evanđelja samo u ovoj crkvi jasno propovedano. A to je da je Hristos prihvatio da umre, ako treba, drugom smrću, da bi ljudi bili spaseni. Moram da otpakujem taj najveći dragulj koji imamo u našoj veri. Druga smrt. Kada dođemo u Gecimaniju, kad nas evanđelisti dovedu, i posmatramo Hrista koji u tom mraku zapravo, kako kažu kopnežot na vekovite, shvata da je sudbina čovečanstva u njegovim rukama sada.
ali da je odluka najteža odluka koju je ljudsko biće ikad moglo da donese. I kad vidite da mu izbijaju znoj i krv, shvatate da je ovo zaista unikatna situacija. Zašto je unikatna? Zato što u tom trenutku, iako je propovedao da će on umreti i vaskrsnuti, on prvi put egzistencijalno na svojoj koži prima svest koliko je grozan greh u Božjim očima. Greh koji će primiti na sebe uskoro. Po prvi put realno, u realnom vremenu, shvata da će on na krstu dobiti od Boga tretman kakav će tretman greh dobiti u ognjenom jezeru. Znači, spaljivanje. I on shvata u tom trenutku Gecemanije, ja možda budem otišao gore, na to brdo, i u sve patnje podneo to, i zaklopim oči, i poslednji dah izbacim, odem u grob, a možda nikad iz groba neću izaći. Znate za tu rečenicu iz Kopne žrtve vekovite? To je ključna rečenica. On je gledao krst, video grob, shvatio je da možda nikad iz groba neće izaći, jer kad se bude sa grehom poistovetio, kao što kaže 2. Korinćanima 5. glava, možda će od Boga gnev prema grehu biti takav da će i njega zakucati zauvek u nepostojanju. To je ljudi srce evanđelja. Zato što kad se sledio na tu pomisao u Gecemaniji i pitao se šta da radim, nastavio je put i konačno to se i dogodilo na krstu. Oče moj, zašto si me ostavio? On, kao neko ko je bio s Bogom od večnosti, u Gecemaniji, a onda je potvrdio na krstu, je rekao sledeće: ako je potrebno, ako je neophodno, da ovi ljudi dobiju šansu da skliznu u večno predivno očevo naručje, da ja zaovek ispadnem iz tog naručja i odem u smrt, drugu smrt. Ako je to jedini način, prihvatam. Ako nas to evanđelje ne baci na kolena i ne počnemo da skačemo okolo, i ako ništa neće drugo, a to je evanđelje, ovako evanđelje i sve reperkusije koje to ima, trenutno, ono što je ostalo u nekih detinjastih ponosa u nama, otapa. Nekih naših umišljenih veličina otapa. Ako je ostalo nešto od strahova u životu koje nas stalno vuku nazad, privatno, u braku, u porodici, ti strahovi su sklonjeni i dobijamo samopouzdanje. Ako je taj Bog to uradio za nas, pa sve će nam drugo dati. Izgradit će i karakterne osobine koje nemamo. Spasit će nam porodicu ako je tu problema. Sve će uraditi. Ako nam je sina dao, kaže Pavle, kako da nam sve ostalo ne da s nama? Ja mislim da ovako evanđelje, ili bolje ispričano od ovog, kako sam ja pričao, ne može, a da Kornelije tamo ne privuče Hristu. I privuče ovoj zajednici. Hristos, ljudi. Da se ispovedim pred vama. Ja sam kao pastor i kao vernik lutao. Pokušavao sam da propovedam i da se hranim nekim hranama koje nisu bile hrane. I kao Solomon na moj način. Lutao i na kraju sam se vratio na jednostavno Hristos, ljudi moji. Mi smo stvoreni za Hrista. I Hristos je hrana za nas. Živi Bog u liku Hrista. I primetite, Petar kaže, imam nešto da ti dam novo od Boga. Kornelije gleda. Ali imam nešto i drugo da ti dam. Primetite šta je izabrao da naglasi iz života Isusovog. To su reči 38. Kaže, Kornelije, želim ti kažem, taj Isus Hristos, njega je Bog pomazao Duhom Svetim i silom. I nakon toga je otišao u narod, u sela, u kuće koji su kao groblje, jer su roditelji izgubili ćerkicu.
u one getoje sa gubavcima, isceljivao je. Isceljivao je, oslobađao je. Gde je bio mrak demonske opsednutosti, gde su bile depresije, donosio je svetlost, razum, samopouzdanje. Isus kad je isceljivao gubavce, on je obnavljao ceo život ljudi. Ne samo duhovnu stranu, nego, evo, samo gledajte. I svako čudo je ovako, kao i ovo koje ću sad navesti kao primjer. Gubavca isceli, dakle fizički ga iscelio. Fizički ga iscelio. Taj gubavac je spoznao da je Bog to njemu radio. Duhovno je počeo da mu neke stvari otvara. Ali nije samo to. Gubavac je onda iz izolacije mogao da se vrati u svoj život. Obnovio moj socijalni život. Vratio se svojoj ženi. Mogao je da živi s njom. Obnovio moj seksualni život. Mogao je da ide u radnju i da posle toliko godina kad nije smeo da priđe ni Čekiću, ni počeo da radi, obnovio je njegov poziv, njegovu vokaciju, osjećaj da može da stvara, da doprinosi porodici i društvu. Dakle, obnovio mu je sve aspekte života. I Petar namerno naglašava da Isus Hristos nije samo učitelj duhovnosti, nego kaže: ja sam ti došao kao predstavnik nekog ko otvara oči ljudima da duhovno napreduju, ali i predstavnik tog Hrista koji je nas kao crkvu naučio da budemo organizovani u deljenju dobra, pravde ljudima napolju. Imajte na umu da je Petar Jevrein i kad kaže na nekoliko mesta, Luka ovde, da je Kornelij bio pravedan, a i ovde kada Isusa Petar opisuje, to nisu bilo koja dela pravde. Jevrein, kad udete recimo u proroke Starog Zaveta, vidjet ćete pravda koju prorok u ime Bože zahteva od korumpirane zemlje, jevrejske, jeste da oni koji imaju moć iskoriste tu moć da zaštite one koji su nezaštićeni, sirote, udovice i strance. Jer te tri grupe u jevrejskoj državi, zemlji, su bile nezaštićene. Znajte za ono što go vikame adventistički službikon opštеството, ASO, ljubeznost nevladinata od Skopje. Всушност, јас ова мисија гледам во тоа. Адра, АСО и многи други работи кои што се прават. Последње питање. Петар му je izneo superiorne stvari na oba polja. I Kornelije se obratio. Zato što je video da kako ga je Bog do sada vodio, a tražio je više da dobije od jednog drugog, došao je u grupu ljudi koja možda mu da više i od jednog i od drugog. Moje pitanje, mi, adventisti, ili da budem konkretan, mi, adventisti u Kavadarcima, kada ljudi dođu ovde, koje je Bog, Duh Sveti, do sada vaspitavao, na oba polja, koliko je stigao, imamo li da im damo napredniju hranu u duhovnom smislu i kvalitetniji život službe društvu na višem nivou, nego što su ga do sada imali? Razumete pitanje? Jer ako Kornelije dođe ovde, Kornelije koji već ima neku redovnu naviku da nešto organizuje, ne znam, ide, cepa drva bakama za zimu, ili ne znam šta bi Kornelije mogao da radi. Odvajao je malo svog slobodnog vremena da ne gleda Netflix, nego da siromašno dete u komšiluku uzme, kome niko ne može da pomaže da uče makedonski ili matematika, i davo mu je besplatne časove. To je možda Kornelije radio. Dođe ovde, dobije realno bolju hranu duhovnu, ali vidi da mi ništa ne radimo u Hristovo ime za ljude okolo. Organizovano. Pojedinačno radimo. On će reći, super ste vi, ali idem ja dalje da tražim pravu crkvu, koja će da me nauči bolje i na planu duhovnosti i na planu ovom drugom. Zato što je logika, Kornelije će ostati ovde, dakle, Bog će dovesti Kornelije preko YouTube-a ili čega već. Ali da li će ostati, zavisi od toga da li će vidjeti da je ovo nešto bolje od onog što je imao ranije. Ja hrabrim i sebe i vas
da se inspirišete nekim stvarima koje vidim da neke crkve kod nas rade. I hvala Bogu da čujem od vas, ako se nešto dešava ovde, da prenesem na drugo mesto. Crkva u Kikindi, Vojvodina. Ima tamo i makedonski zetovi. Može bi znajete. Skroman radnik, vernik crkve, nije ništa posebno propovednik, ali veran čovek i pun nekog duha. Poljoprivrednik, obrađuje zemlju. Obrađuje zemlju i usput je primetio da mnogi klijenti njegovi kojima obrađuje zemlju imaju voćnjake, kako se kaže, ovošnik, tako? I mnogo granja pada koje oni ne znaju šta da rade s tim. Plaćaju ljudi da odvuku to traktorima. I s druge strane video mnogo ljudi siromašnih, nemaju za ogrev. I povezao je. Nikog nije pitao za dozvolu, svoj traktor, svoju drobelicu i svoju prikolicu je donao. I rekao je, ljudi, mogu da ja to uzmem, da ovde izdrobim, da odnesem ljudima? Može. Sa sinom je to ubaci, napuni prikolicu drobljenog, pripremljenog tog za grejanje, da kažem, ode pred porodicu i izruči. I on jednoj porodici spasi zimu. I to je toliko fenomenalno bilo, a jednostavno, pastor i ja i ovaj brat sednemo i kažemo, ajmo da dignemo na više nivo to, da bude u ime crkve to. Kupili smo traktor, bolji, veći, sad ga brendiramo i zvaće se, ja sam malo opset s tim brendiranjima, zvaćemo ga traktor lokalni aktor ili možda nada na 4 točka, da se zna da je to jedan veseli traktor koji ide okolo i mnogo više nego ovaj traktorčić koji ima brat. Šta radi? Spaja jedno i drugo, bez skoro imalo investicije, osim vremena i goriva. I taj traktor sad prvu zimu napravit će grejanja za 6.000 evra. Grejanje u vrednosti 6.000 evra za 30 porodica u ime crkve. Sad smo ga kupili tako da smo preskočili ovu zimu, ali sledeću ćemo to raditi. A umeđu vremenu pametni odlučili su da u toku leta traktor koriste komercijalno za usluge. Tako da prave fond i od tog fonda će raditi vama. I ta ideja je pokrenula celu crkvu da sad polako razmišljamo da otvorimo crkvu, da sve te prostorije koje imamo, koje ne koristimo, da neke od tih prostorija otvorimo ljudima iz grada koji se okupljaju, kojima treba prostor. Jedna sestra imala je veoma opasan rak dojke, spašena je, ali u toj velikoj borbi se zbližila s drugim ženama iz grada i treba im, toliko su se, kao sestre su sada. I njima znači, pošto znate, kad imate to jedan put, imate ceo život, ste u tome, faktički. Treba im prostor da samo se okupe na toplom čaj i da pričaju. Crkva da otvori prostor za njih. Šta fali? Ne fali ništa, a resurs koji imamo, koji nigde drugdje nisu mogli naći, dobiju besplatno, činimo malo za druge ljude i otvaraju se stvari u Bačkoj Topoli. Mlad pastor došao. Nije, kaže on meni, Igore, nisam talentovan da propovedam po kućama. Nakon sramežljiv je. Brine za vernike, mnogo je dobar čovjek, mnogo je pametan mladić, ali nije otvoren nešto. Ali kaže, znam šta znam. Znam da popravljam veš mašine. On, drugi brat mladić koji se sad krstio, koji je IT, internet, te fore, i treći stariji brat, elektroničar. Tim majstora. Sad pravimo majice, popravljam raspoloženje po kućama. Idu i ljudima koji ne mogu da priušte sebi, koji pate, majka samohrana, nema bojler, deca se mrznu, grejena, drva, muka, poprave. I ja znam, sad počinju, da će ta iskustva, kad uđeš u kuću, a dobronameran si i činiš nešto, da otvore toliko prilika za razgovore i za sve ostalo. A to radi u ime crkve, piše crkva. Malo budemo bliže s narodom i radimo to organizovano. Evo, včera Befo Vlaje. Odlučili sme, za početok, sekoj mesec, sekoj vernik jedno šiše zejtin da odvaja. Napravime kup i ke pomagame za početok. Prosto, ništa posebno, eto. Zato što kada ljudi dođu ovde, privučeni Hristom, pustit će korenje duboko i oni će sami najbolje rasti kada budu došli u zajednicu koja nudi duhovno više, ali i za ovaj rad za druge više. Organizovano. Ne mora biti ništa spektakularno. Samo da nam to bude redovna mala stvar koju radimo. Kao crkva. Vi znate sami. Mladi ljudi kad dođu, ili stari ljudi kad dođu, ako ne nađu neku službu u crkvi, oni se, ja mislim da imamo nekad u nekim crkvama, imamo udubljenja u klupama. Oni se spoje s klupom
i postaju sedači u klupama. Mi postajemo oni koji sede u klupama i ne rade ništa. To je još jedan razlog zbog čega treba da negujemo ovu celu priču. I da li znate, obećavam pred Bogom i ljudima da će ovo biti poslednja rečenica. Šta se dogodilo na kraju? 10. glava. Dodeka, 44. stih. Dodeka Petar ušte gi izboruvaše tije zborovi, Duh Sveti sleze. Nad site što go sluša slovoto. A obrezanite vernici, što bea dojdeni zajedno so Petar, se iznenadija što darot na svetio Duh se izleja i nadnezna Božcive. Всушност, ништо по-мало чудо од дела 2 глава. Друго изливање на духа. Корнелije će doživjeti ovako kada crkva bude jedno i drugo. Ja verujem da mi jesmo već ovde, u dobroj meri jedno i drugo. Razmišljamo da li možemo da poboljšamo i jedno i drugo. Jer Duh Sveti koji ga je vodio do sada, govorit će mu, prati da li ovde imaju ljudi čistiju nauku, nadahnutiju nauku. I prati da li ovde ljudi rade za druge ljude. Učinimo Korneliju tu uslugu, da to pronađe kod nas. Tako je uzbudljivo ono što nas čeka pred nama. Vremena su tako teška. Malo pre sam pričao na pauzi, prekrušio sam obećanje da će biti posljednja reč, ali uvek imate opciju da me svučete nasilno sa katedre. Ljudi danas u Srbiji makar su uspaničeni čak možda više nego kad je bilo bombardovanje. Jer ova pretnja koja postoji, 99. godine mogu se da pobegneš u Nemačku i na sigurnom si. Sada, od opasnosti od nuklearnih i svih, nema da bežiš. Jedno sa Elonom Muskom da poletiš na mesec pa dokle te gorivo odvuče. To je prilika da ljudi shvate neke stvari, da više ne budu iluzijama. Tako da je teren, Bog koristi taj teren da ljude privuče. Samo kad nam Kornelije dođe na vrata, budimo ljudi koji će imati šta da mu daju. Nešto bolje. Amin.